Mi imamo dve vrste nemira u sebi, depresivni, teskobni, onaj nemir koji traži mir od ovoga sveta. Kao što postoji mir kojeg ovaj svet daje, postoji nemir kojeg ovaj svet daje. Onaj koji hoće da pobegne od nemira ovoga sveta često beži u razne mirove ovoga sveta. Međutim, postoje i sveti nemir, kao što postoji sveti mir Hristo. Hristos kaže svoj mir dajem vam ne kao što vam ga svet daje, nego onaj koga niko neće moći da oduzme od vas. Upravo taj mir je lovio celog svog života, grubo rečeno, možda najtačnije rečeno, Sveti Java Justin, vođen krilima svog sveštenog nemira. Htio bih da kažem svega par reči o tom sveštenom nemiru, jer se radi o posebnoj crti ličnosti koja predstavlja veoma redak Božji dar koji se daje određenim ljudima, ljudi koji su i onda kada su spokojni sprem ovoga sveta, ipak dubinski nemirni. Kakav je to nemir? I po čemu se on razlikuje od svih nemira koje možemo naći u ovom svetu? Svet daje mnogo nemira i mnogo mirova. Niti je mir mir, niti je nemir istinski nemir. Kada čovjek zasnovan samo na ovom svetu vidi, hoće i želi samo ono što ovaj svet može da mu ponudi, pa onda bude lišen od tih svojih očekivanja, on doživljava određenu vrstu nemira. To je depresivni nemir. To je teskoba koja čovjeka čini nezadovoljnim u odnosu na ono čega je lišen, a što misli da mu pripada strane ovoga sveta. Tako da on kad traži mir u posjedovanju onog imetka od ovoga sveta koji smatra sebi priličnim. Međutim, ovaj sveti nemir dolazi od dubokog osjećanja svoje nedovoljnosti. To su ljudi koji su nedovoljni sami sebi, koji kada su mirni i spokojni, osjećaju da nešto nedostaje, a kasnije to usled svog neimenljivog pregalaštva imenuju kao nedostatak nekoga, drugoga, sa velikim D. Taj svešteni nemir zapravo, kako oni to kasnije shvataju, postaje neka vrsta blagoslovenog agona, pokretača, vetra koji gura da vazda traže napred i dalje i dublje, ne bili na kraju dopustili Bogu da budu nađeni njime. Šta hoću vam da kažem? Obično mi mislimo da mi tražimo Boga pa ga negde pronađemo, on čeka tamo negde na krivini, uporno nas hrabreći da dođemo do njega, usput kvareći igru traženja njega povremenim odstupanjima od pravila, ako postoje uopšte pravila, pa kaže nam gde da skrenemo, kad idemo ka tim ćoškovima gde mislimo da se ono nalazi. Međutim, zapravo Bog nas priprema da postanemo svesni da smo pronađeni njime, da je on zapravo nas pronašao i da smo nađeni odavno, a od onog momenta kad smo postali svesni da smo nađeni od strane Boga, mi zapravo na, kako bih rekao, način obrnute perspektive počinjemo da mislimo da smo mi pronašli njega. Ono što se nalazi između te nađenosti ili Bogom nađenosti, više nego bogonađenosti, i onoga što nas vazda uznemiruje da se krećemo dalje, jeste taj svešteni nemir, koga je, recimo, među mnogim ocima i mnogim drugim stvarocima imao Ava Justin Popović. Naprimer, taj nemir, po mom nebitnom mišljenju, imao je, recimo, Friedrich Nietzsche. I mnogi drugi mislioci su imali tu vrstu nemira, koja dovodi čoveka u stanje totalne beskompromisnosti u odnosu na ovaj svet. Ili ću pronaći istinu i biti osveštan njome, ili me neće biti. Trice i kućine ovoga sveta me ne interesuju. Periferija na kojoj ću u ovim i onim sigurnim kućama za malo zemana optrajavati, koliko me moja misao nadahnjuje ili moj osjećaj krepi, jesu samo narkoze i anestezije kojim ja pokušavam da kupim vreme da bi, kako bih rekao, malo manje neefikasno lutao nadalje. A ovde se zapravo radi o nečemu potpuno drugačijem. Radi se o jednom nemiru koji u sebi ne da samo obećava spokoj prosvetljenja, spokoj nađenosti, Bogom nađenosti koju sam malo čas naznačio, nego obećava čoveku i dalji nastavak tog nemira. Svešteni nemir koji prvo se kvalifikuje od strane predanja crkve kao bogotražiteljski nemir, a potom taj sveti nemir, više agon, više čežnja, žudnja, vapaj, možda je to bolje nego nemir,
bolja reč koja oslikava ovo stanje nego nemir, se pretvara u drugu vrstu još svetijeg nemira, a to je onaj, sad neka mi bude dopušteno da kažem, najsvetiji Hristov nemir. Hristos nema nemir u sebi, nijedan, on je Bog mira i mir je njegovo prezime. Jer kaže, svoj mir dajem vam, onaj koga ja imam, sa Ocem i Duhom. Tako da on nema nikakvog nemira u sebi. Međutim, tek uslovno, za potrebe naše priče, uvodim namerno ovaj termin svešteni najsvetiji nemir Hristov, da bi pokazao dinamiku Hristove patničke ili sapatničke ljubavi prema posrnulima ovoga sveta i prema onima koji ga neće. Znači, ljudi koji nisu prepoznali Hrista, koji ga ne žele ili ne znajući ga mrze ga, su oni koji njemu pričinjavaju određenu vrstu bola. Ili možda mislimo da je Hristos nekakvom drugačijom ljubavlju isprogramirano čudovište koje ne može da pati za onim koga voli. Naš Bog je Bog suze i Bog rane. Ne zaboravimo da je zadržao ranu posle vaskrsenja i sa tom istom ranom seo s desne strane Oca, što je ujedno i naznačenje našeg mesta i našeg sedanja, našeg načina postojanja. E sad, kakve to ima veze sa Savom Justinom? To je bio čovek koji je emitovao neprestano taj svešteni nemir, koji se video i tom njegovom beskompromisnom nemirenju sa svim licemernim i svim čoveka nedostojnim tekovinama ovoga sveta, koje čoveka opatuljuju i svode ga na meru koja samog čoveka nije dostojna, koje ili s jedne strane omalovažavaju čovekovu stradalnost, obećavajući futuristički vrt Hesperida, ili sa druge strane nudeći nekakav vulgarni tehnološki raj, koji će neminovno doći usled transhumanističkog progresa. Zato je Ava Justin gotovo podsmešljivo govorio o tome, govorio o 20. veku, njegovom veku, kom je on svedočio, kao veku atomske tehnike i prašunske etike. Upravo naglašavajući tu disonancu koja postoji između presvetlih obećanja, mislilaca i glasnogovornika usrećenja čovečanstva njegovog doba i koncentracionog logora koji sve ovo jednim zamahom opovrgava. Jer i tvorci koncentracionog logora tog velikog rešenja su bili humanisti, ne zaboravimo to. Tako da ovde dolazim do jednog značajnog odeljka u vezi sa Savom Justinom, koji je jedan od prvih bogoslova našeg doba, možemo slobodno reći, koji je smelo progovorio o jeresi humanizma, kao sve jeresi. Mi, nažalost, to danas bojažljivo prećutkujemo ili nekako eufemistično ublažavamo, zato što nekako nam se čini da će prestrogi prst nauke, akademije i humanističkog pacifizma i kosmopolitizma ili kakvog god čovekoljubivog, samo čovekoljubivog izma da se upre u nas i da ćemo time biti vrgnuti na stup srama i onda nekako pomalo kukavički, rekao bih, izbegavamo da imenujemo stvari onakvima kakve one jesu prema onoj latinskoj nomen est omen. Ali nije to važilo za Svetog Avu Justina, koji je hrabro i beskompromisno označavao stvari onakvima kakve one jesu. Te je tako svaki oblik čovekoljublja bez Hrista smatrao opasnom besmislicom, kažem opasnom besmislicom, zato što postoje bezopasne i opasne besmislice. Postoje besmislice kafanskog tipa, koje su šeretske, lakejske šale, koje nikoga ne koštaju. Čak mogu nekada doprinesu, ako je neko od prisutnika u kafani depresivan, da ga malo oradoste, makar za par minuta. Ali zato postoje i opasne besmislice, a to su one šećerleme, intelektualno-metafizičke, koje su ono što bi rekao njegov par u svedočenju Hrista, Sveti vladika Nikolaj Velimirović, laži sa velikim imenom, znači šarene laže koje imaju veliko ime, potresno ime. Veliko ime humanizma jeste uzvišenost čoveka koja je krenula sa nesuvislim obožavanjem antike, počeo od kasnog humanizma i renesanse, tokom tog novovekovnog perioda, pa sve do dana današnjeg taj period nije prošao, ta epoha nije okončana, kao što, iako neki smatraju da živimo u nekom poststrukturalističkom
ili ne znam, post-nihilističkom dobu, ili nihilističkom dobu, ili kako god, post, 1000 puta postmoderni ili šta već. Međutim, humanizam je ison, kao u pojenju, onaj bruj, ili muzička osnova, ili postamentum, temelj, koji predstavlja condicio sine qua non svakog građenja na temelju takve ideologije, gde će čovek samim sobom, kao takav po sebi, sobom svoj svet obujmiti. To je mit o samooboženju. To je drevna iluzija o samopričešćivanju. Ono što treba da bude crkva, zamenit će civilizacija, ono što treba da bude duhovnost, kontakt, ljubavni ples sa Duhom Svetim, treba da zameni tehnokratski tango evolucije i progresa i tako dalje. Bilo kako bilo, Ava Justin je još rano prozreo ovu zabludu i shvatio je da savremeni čovek će se samo zalančano povređivati sve više i više u pokušaju da najzad završi taj most ili to premošćavanje od ove strane nesređenog, nenađenog čoveka do one strane transhumanističkog, samooboženog čoveka koji će da li kao kakav kiborg ili kakva hidra, kakva veštačka tvorevina sopstvene iluzije o samoobogotvorenju moći najzad da konstituiše ovog puta zaista zlatni vek i antički mit o samocivilizaciji. O civilizacija koja sama sobom postoji i na taj način će čovjek najzad početi da boguje ovim univerzumom. Shvatio je to i ustremio se kanonadom svetih otaca, ne smišljajući nikakve nova sredstva ili nove metafizičke, verbalne ili kakve već jezičko-komunikacione načine da saopšti netačnost ili apologetski opovrgne ovakav lineal mišljenja, nego upravo iz nepresušne riznice predanja, uzimajući iz svetotačkog vrela one neusakle kapi životvorne istine Oca, Sina i Svetoga Duha, prepoznajući naravno istovrstnost čovekove nenađenosti u raznim epohama u prošlosti koje su oci kvalifikovali na ovaj ili na onaj način, jer zapravo čovek ništa novo, specijalno i nije dao, osim groba. Zato će Justin reći da je cijel ovaj svet sa svojim civilizacijama, izmima, urama i kulturama jedna velika vododelnica smrti, vodenica smrti. Jedan žrvanj koji melje sve ono što čovek ponudi na kreaciju, na stvaralaštvo samome sebi, na kraju samelje i to se pretvori u grobni prah. Njegova beskompromisnost je talasastog karaktera i vrlo zanimljivih amplituda. Ide od jednog ljubavnog zanosa prema Hristu kao meri svih stvari koje jesu da jesu i koje nisu da nisu, meri svih vrednosti označenih, prepoznatih i otkrivenih u Hristu, i opet s druge strane svog bezumlja čoveka koji pokušava na malo čas rečen način da obrazuje sobom ovaj svet i sebe nađe kao nešto novo u ovom istom svetu smrti. Sav taj raspon koji staje između ova dva zanosa jeste njegovo bogoslovsko, pastirsko, omilitičko, propovedničko, kirigmatsko, ako hoćete i duhovničko stvaralaštvo, koje mi prepoznajemo kao delo Svetog Ave Justina. Ni po čemu on nije drugačiji od otaca koji su živeli pre njega, ali možemo reći da je značajni biser na niski ili na đerdanu srpskih svetiteljskih ukrasa našeg vremena, jer je upravo u vremenu bogootpadije zbog totalitarne ideologije komunizma i militantnog ateizma koji je nametao svoje svetonazore, on smelo progovarao najčistije svetotačko predanje koje, moramo priznati, u to vreme je počelo da jenjava u svesti naše crkve. Zbog raznih zapadnjačkih uticaja, zapadnog bogoslovlja, koje će, na primer, Georgije Florovski, znameniti bogoslov, nazvati vavilonskim ropstvom pravoslavnog bogoslovlja, pravoslavne teologije. I kao što su, recimo, mnogi ruski teolozi tog doba, Pavle Evdokimov, Jovan Majendorf, kasnije Šmeman u Americi, pre njih
Zjenkovski, Solovljev, Berđajev, ali oni su više bili filozofi, Bulgakov, filozofi su bili više nego teolozi, ali ti, ajde da kažem, hvale vredni pokušaj njihovi da se pronađu u izgubljenom vrelu predanja crkve i svakako nezanemarljivi pokušaj su negde utrli staze i vaspitali glad mladog Blagoja koji će kasnije prignut svetim ocima i beskompromisnom agonu sveštenog nemira sa kojim sam počeo ovo moje nemušto kazivanje o Velikom Avi i mome ocu, pošto smatram njega svojim roditeljem, najličnije govoreći, kao što smatram i vladiku Nikolaja, jer on je rodio one koji su rodili one koji su rodili mene u crkvi. To je ta genealogija svetih u našem narodu i tako crkva tim neporazivim prejemstvom formira i postojano čuva sve svoje gazove kroz istoriju. Iz tog razloga smatram Avu Justina svojim rođenim duhovnim ocem, koji je na tom talasu velikih ruskih bogoslovsko-metafizičkih pitanja 19. veka, mnogih bogoslovskih nađenosti mladog Florovskog koji je čitao Šarla Renuvija, na primjer, i već počeo da otkriva oce, mnogih katoličkih pisaca, ali sa ukusom pravoslavnog liturgijskog predanja, pa onda one rusku migraciju posle Oktobarske revolucije koja je završila u tadašnjoj kraljevini Jugoslaviji, sa kojima je bio u kontaktu kao profesor bogoslovstva i bogoslovije, pre drugog rata. Sve je to uticalo na njega i oformilo tu njegovu glad koja je tek našla svoj uvir i našla je tu dugo žuđenu kap vode od koje se više ne žedni, koju je Hristos obećao Samarijanki Fotini, kada je upoznao Hrista. Dakle, Justin Popović je čovek koji je upoznao Hrista. Hristos za njega nije ideja, prava verzija čoveka, najbolja verzija čoveka, najbolji odgovor na sva čovekopitanja ovoga sveta i svih svetova. Čovekopitanja i čovekova pitanja. Dve različite stvari. Nego je za njega Hristos odgovor na sve Božije i sve čovekovo. Nema ni Boga bez bogočoveka, govorio je, nema ni čoveka bez bogočoveka. Tek u susretu jedan sa drugim u logosu Božijem ovaploćenom od Marije Djeve Bogorodice u vremenu, a pre vremena prevečno rađenome od Oca, zajedno sa Duhom koji je ishođen od tog istog Oca, mi imamo punoću učestvovanja u životu Svete Trojice, koja jeste konačna tačka dohoda, a ujedno i večnonosna tačka nastavka našeg svešteno večno žića u Trojičnom Bogu, a koja počinje u tajni crkve još ovde na zemlji. I sva ta tajna je izatkana u liku Hristovom, bez koga i mimo koga nema čovekopoznanja, kao što nema ni bogopoznanja. Zato je on bezličnom, jalovom i tanušnom humanizmu koji opatuljuje čoveka i svodi ga na mere duboko nedostojne njegove istinskih gladi, projavljenih kroz razne mislioce od kojih on naročito prepoznaje neke među njima kao, kako bih rekao, svetitelje mimo ikone ili svetitelje van mantije, kao što je, na primjer, Fjodor Mihajlović Dostojevski, o kome ćemo nešto malo kasnije da pričamo takođe. Tako da on prepoznaje gladnike istorije i usvaja njihovu glad, ali naročito zadojen glađu svetog apostola Pavla. On, kako bih rekao, sada već koracima, merenim svetlosnim godinama se približava ne Bogu, nego sebi, kako smo rekli, nađenim Bogom. Sebi koji je nađen Bogom. Da bi u tom susretu sa živim Hristom njegov glas postao lira Duha Svetoga, kao što kaže crkvena poezija, dobio snagu Feniksa, mitske ptice koja toliko ekstatično postoji u univerzumu da samu sebe sagoreva da bi se ponovo digla iz svog pepela. Njegove reči su kao vatra, koje toliko su jake da sagorevaju, a onda ponovo iz njihovog, tako reći, pepela se opet dižu i nižu nove i nove reči, novo slovo bogosvedočenja. Tako da, Ava Justin Popović je čovek koji je, neka mi bude dopušteno da smelo kažem, poludeo za Hrista. Na način na koji to mogu oni koji su poludeli za Hrista i koji to znaju šta je. Daj Bože nama svima da to ludilo
molitvama Svetog Ave našeg i svih koji su na isti način poludeli za njim. I njegova priča o Hristu se pretvara u slavoslovlje. Njegova teologija postaje slavoslovlje, postaje doksologija, njegovo bogoslovlje, njegovo slavoslovlje. On peva. Kad čitate njegovu dogmatiku, to je molitvena pesma. To nije dijalektički niz raznih informacija u vezi sa Bogom, potkovanih svetim pismom, odgovarajućom pripratnom citatologijom svetih otaca, sa kad polemičkim tonom, a kad doksološkim tonom, već je apsolutno slavoslovlje koje pokazuje posebno stanje ove radosti čiji je baštenik bio naš Sveti Ava, a koja bi slobodnije prevedena na jezik našeg pokušaja da razumemo ovo iskustvo, bi glasila ovako. Toliko sam obradovan Hristom koji me našao da ne mogu da to ne delim sa svima. Sve što sam od otaca čitao i sve što sam njime doživeo u vezi sa čovekom i Bogom, pošto je Bogo čovek, kako rekao smo, ja ne mogu da ne pevam o tome. I zapravo njegova dogmatika je jedna pesma, zato mnogi skloni da u intelektualizmima, u klasičnim, ozbiljno postavljenim metafizičkim formama pitanja i upitanosti, su često skloni da u njegovoj raspevanosti vide neku vrstu nekakvog za bogoslovlje pa i za filosofiju neozbiljnog poetskog zanosa. Ne razumejući pritom da je bogoslovlje krenulo kao pesma, jer u početku stvori Bog nebo i zemlju, odnosno verujem u jednog Boga, Oca Svedržitelja, Tvorca neba i zemlja, kaže Pitinuranu kigisuraton de pandon keoraton, na originalu pesnika ili poete neba i zemlje, svega vidljivog i nevidljivog. Znači, Bog je otpevao ovaj svet i svet je nastao, baš kao što to Tolkien slikovito u svom Silmarillionu pokušava da prikaže. Ovaj svet i ova stvarnost je nam predložena muzička tema koju je Gospod nama dao, ali pritom nije pretenciozna simfonija koja nas usisava u sebe, a da se mi ne pitamo kako ćemo muzicirati, nego kako nam ritam i takt i melodijska struktura i melodijsko kretanje zasnovano samim Bogom nalaže. Ne, nego je tako majstorski odrađena tema da svako može da nađe i svoj ritam i svoju melodijsku liniju, a da pritom napravi neku vrstu, ako nek ne bude dopušteno, nebeskog džeza, gde svako može da improvizuje na svoj način, a opet se stvara harmonija drugobitija, inobitija, drugačijeg bića, drugačijeg muzičkog poretka. To je stvaranje posebne vrste lepote koju sveti oci zovu eftaksis, ili blagoposledovanije, blaga lepota ili blagi poredak, dobri, lepi red, koji preobražava sve ono što dodirne. Zato je estetika za nas preobražavajuća, a ne moralistička kategorija. I zato kad mi govorimo o pravoslavnoj estetici, o ikonama, pojanju u hramovima, mi govorimo o mogućnostima spasenja i našeg preobražaja, a ne o ukusima. Dobro, malo sam ovom fusnotom digresijom skrenuo sa teme, ali hteo sam samo da uslikam koliko mi je moguće da je Sveti Java u potpunosti primio Hristovu temu pevanja, koju mu je Hristos dao. I on je zapravo Hristom zapevao u ovome svetu, ko ima uši da čuje, čući. I ko ima da razume, razumeći. Ljudi naviknuti na razumske, strogo rigidne, fiokom određene dimenzionalne forme, percepcije, razmatranja, promatranja sveta, kompleksne kognicije koja sve stavlja na svoje mesto, a potom sve to prema nagonima unutrašnjeg metafizičkog žara upotrebljava na način zloupotrebe ili dobro upotrebe, nego mimo razuma, iznad razuma, on ulazi u pesmu. I zato mnogima koji ne vole bilo kakvu istinu i neće da se poklone ničemu što nije izrečeno na intelektualan i visoko učen način, možda Justinova teodoksologija ili bogoslavoslovlje ili bogoslovo-slavoslovlje, da tako kažemo, nije njihova šolja čaja. Ali, pošto moja jeste, a mene si pitao, eto ja ću da podelim sa svima, pa komu vojci, komu panci. Kome se sviđa nek prihvati, a kome se ne sviđa, naravno slobodno je da učini suprotno. Ava je naučio
svoju decu da je bogoslovlje pesma. Njihova deca su se zaljubila u tu pesmu, preneli to dalje i to je došlo do nas. Nedonoščadi, oni koji su živeli pre nas i oni koji su još uvek u mlečnom povoju pravoslavnog bogoslovlja i pravoslavnog svedočenja, sa nadom da će makar dostići polovinu onog oduševljenja i one radosti koji su recimo čuveni Justinovci, sada već pokojni, mnogi od njih, među njima, to je vladika Irini Bulović, koji, hvala Bogu, nije, on je još uvek među nama, ali hoću da kažem, pa recimo otac Ilarion Đurić, takođe njegovo duhovno čado i tako, imao je on dosta ljudi, Vladeta, pokojni Jerotić je dolazio kod njega, Žarko Vidović, Matija Bećković, akademik, mnogi su ljudi napajali na njemu, baš kao što su se recimo u vreme Amvrosija Optinskog oko njega okupio taj Petrogradski krug ili krug intelektualaca onovremenih, Fjodor Mihajlović Dostojevski, koga je čak i svog starca Amvrosija umetnuo u Karamazove kao starca Zosimu, pa čak i Tolstoj jednom ili dva put svratio, Turgenjev i još koji, mnogi, nije ni bitno. Tako da je Ava bio neka vrsta ozračja na kome su se napajali mnogi intelektualci. Nije samo on rađao duhovne ljude i, ajde da kažem, nastavljače njegove lične hristočežnje, u stvaralačkom smislu, nego je i mnogi intelektualci su našli u toj njegove raspevanosti onu kariku koja nedostaje njihovom pokušaju da progovore biće. Svakoj svoje intelektualne vokacije, svakoj svoje branši i tako dalje. Ava je bio širok čovek u kojem su mogli da se smeste svi svetovi. Zašto? Zato što nije robovo nijednom svetu. I nijedan svet nije bio za njega fascinacija, nego je u svakom svetu opitovo određenu vrstu čovekovog bola, koji na sasvim određeni način traži bogojavljenje ili dodir Hristu. Zato je mogu da prihvati svaki svet. Nije postojala za njega zla metafizika. Postojala je zabluda, pogrešan pravac, pogrešan smer. Filosofije mnoge je napadao, ali filosofe nikada. Jer je i sam ljubio filosofiju, zato je i dobio ime po Svetom Justinu, mučeniku i filosofu, za koga recimo znamo na osnovu starih žitija da je do kraja svog života nosio svoj filosofski palijum, svoj ogrtač i slamnati šešir kao oznaku filosofa, da pokaže da je Hristov filosof do kraja bio, Sveti Justin mučenik i filosof. Isto tako i Ava se rvao i okušao mnoga filosofska pitanja, ali ih nije drugom filosofijom rešavao, nije presipao iz šupljeg u prazno. Pritom ovim ne želim da umalovažim filosofski agon, smatrajući ga sve vreme vrlo značajnim porivom ljudskog bića da zađe ne u bilo kakvu mudrost, nego da zađe u ono naličje, onu tajnu, onu pozadinu bića koje jeste samo biće. Ne pojam koji će da zaključa u sebe biće i da ga svede na sebe, nego pojam koji će na neki način da proputi ontološki put ka biću. Drugim rečima, filosof traži molitvu, sasvim svojobraznu molitvu koja će da ga sjedini sa onim što traži i da postane radosni svedok onoga što je našao. Tako da su filosofi vrlo slični u antička, na primjer, vremena bili ranim monasima u Egiptu, podvižnici, ljudi koji su sklanjali od sveta, sad nisu svi među njima bili podvižnici, neki su bili onako vesele dušice, da sad ne prevodim baš šta mislim pod tim. Da ne prevodim šta podrazumevam pod tim, ali koji malo, poznaju istoriju filosofije, znaju, mogu da nađu. Nije bitno, hoću da kažem to, da je Ava čovjek koji je u sebe primio mnogi svetove i sve ih je ne suočio sa Hristom, nego predložio kao hlebove predloženja na liturgiji Hristu na preobražaj. Ponudio Hristu zagrljaj. Recimo, Vladeta Jerotić, veliki čovjek, veliki mislac našeg vremena, po mom mišljenju kao i Java Justin, kao i vladika Nikolaj, kao vladika Atanasije pokojni, kao mitropolitan Filohije, kao Tadej Vitonički. Mnogo decenija mora da prođe da bismo tek počeli da naziremo veličinu njihovog stvaralaštva. Mnogo ljudi, mnogo ćudi
moraju da okuse sa njihovih vrela. Isto to važi za Valetu Jerotića. Nek mi bude oprošteno. Imao sam taj dar od Boga da ga malo ličnije upoznam. Nije to poznanstvo nešto dugo trajalo, smatram ga dovoljnim da mogu da posvedočim da su se dvojica velikana u tom čoveku stalo mačevali. Što je on sam potvrdio jednom priliku da smo razgovarali, a to su bili Ava Justin Popović i Carl Gustav Jung. Znači, to je bio kao neki boks meč u kome boksuju Ava Justin i Carl Gustav Jung, a Jerotić je tu u toj priči sudija koji vara. Ne broji do 10, kako neko nekog tu nokautira, nego nikako ne želi da se taj meč završi. Jer zapravo hoće da se stvari završe zagrljajem obojice. Interesantno na koji način su ga obojica oblikovali. Obojica su bili krajnji, svako u svom iskustvu. I Jung s jedne strane, a Sveti Ava Justin s druge strane. Međutim, na kraju je u potpunosti pobedio Sveti Ava Justin. To lično ja znam pred nekoliko godina pred kraj života velikog Vladete Jerotića. Jer iskustvo Ave Justina, iskustvo Hrista je ona tajna i, ajde da kažem, tajna uspeha, ali ne tajna uspeha, tajna svedočenja. Mnogi kažu kako je on lepo pisao, kako je on dubok ili kako je on veličanstven. Šta je odgovor na sve to? Kako? Pa Hristos, koga je on upoznao. Shvativši da je toliko ljubljen Hristom, kao da je jedini on i da je zbog njega sve stvoreno i tako dalje, i koliko Hristos ljubi sve ostale, Ava je potpuno poludao i krenuo za njim kao dete za pronađenom majkom za koju je mislio da je umrla i koja je došla po njega, onda kada su sve nade iščezle. I kako dete može da se raduje, tako se radovao Ava pred Bogom. I sva ta radost pretočena u njegovu vranjansku, ako mi dopustite da kažem, beskompromisnost i tu temperamentnost južne pruge, koju možda ja u mikronima imam, pošto sam iz Kruševca, ali tu je negde, od Kruševca do Vranja, mrtva trka. Niš nas tu negde miri, ali otprilike tu se negde susrećemo Vranjanci, Kruševljani, negde na početku Grdeličke, Sićevačke klisure, to ludilo se susreće. Ali, hoću da kažem, taj temperament koga je imao Ava je u potpunosti preobražen. I sve je to uticalo kao jedan ornament, po jedan novi ornament na ćilimu i na tkanju njegovog stvaralaštva. Slavoslovlje, kojim je obojio dogmatiku, po mom mišljenju, skromnom, smatram da se to mnogo malo napominje, da se to nekako, po mom nebitnom mišljenju, ali moram da ga iznesem, nedopustivo preskače. Jeste tragedija u tome što se ne uviđa da je on jedan od prvih koji su, zajedno s vladikom Nikolajem, naravno, koji su progovorili bogoslovlje na slavoslovni način. Dogmatika koja je pisana potpuno u duhu crkvenih himni, koja je potpuno pisana kao ne prosto saopštiteljno znanje, saopštavajuće se znanje o Bogu koje je dato otkrovenjem, nego kao lično učešće svedoka i donosioca tog znanja, saopštitelja tog znanja u samome znanju. Kao da on pridodaje ritmom i decibelima svog glasa tom horu svetih i to se osjeća, ta ritmika, kroz, da tako kažem, unutrašnje ili molitveno čitanje njegovog upravo molitvenog bogoslovlja. Ne samo kognicija, ne samo kontekstualizam i tome slično, nego i pre svega raspevanost. To je po meni možda, najjustinskiji Justin. Taj čovjek ne može da ne peva. Ostale su njegove besne. Njegov glas, koga je u većoj ili manjoj meri nasledio vladika Atanasije. Njegova beskompromisnost, pomenuo sam to više puta, ne u smeru branim svoju ideologiju, branim svoju kuću, svaki ciga svog konja hvali ili tome slično, nego osveštan sam istinom. Ne našao sam je i raspolažem njome kao svojom prćijom, ne, nego osveštan sam istinom i ne mogu drugačije da pevam i da govorim
do kako to čini. Iz tog razloga, kada govori o parijskoj modi, ono vremenoj, o Europi i Evropi, ono vremenoj, verovatno za određene intelektualce današnje zastrašujuće nepodobno i zastrašujuće primitivno, on ne govori o civilizacijskim i kulturnim tekovinama jedne kulture koja je takođe bila svesna toga ili ne gladna Boga, nego govori o devijacijama koje nastaju od nenađenosti te civilizacije kulture, ali koje se manifestuju i propovedaju kao vrednost. On je zapravo jedan od prvih progovarača iz pravoslavne perspektive o antivrednostima ili nevrednostima koje se nude kao vrednosti. Tako da njegova apologetika nikada nije išla u pravcu ideološkog zanosa i fanatičnog triumfalizma. Zato što su mnogi ljudi koji su upravo po opisu onoga, na šta je grmeo za vreme svojih beseda, našli u njemu svoj spasonosni i preobražavajući zagreb. Nikoga se Ava nije odbacivao, to hoću da kažem. I sad, na kraju ovog mog pokušaja promucavanja slova o Svetom Avi Justinu, bi mogu da kažem samo u pokušaju da zaključimo nešto, da nikada delo nekog čoveka ne ide daleko od ličnosti samog čoveka. Nikada ličnost samog čoveka nije samo skup uticaja ljudi, okoline, njegovih nađenosti i nenađenosti u rečenome, u uticajima ljudi i okoline, s polja i iznutra, nego je pre svega i Božje rukovođenje kroz ovaj svet. Sve stvarnosti utiču na čoveka. I sve stvarnosti i tek kako propućuju staze odnosno na način odgovora sa strane čovekove vaspitane ili nevaspitane slobode. U tom smislu, Sveti Ava Justin Popović je dopustio, poput milog mu Dostojevskog, da se svi putevi njegovi, svi oni koji su prošli kroz njega, lepo tu izrazgovaraju, isvađaju između sebe, odmeravaju, ali da se na kraju umire. I na kraju našavši Hrista, tačnije kako rekao smo, nađen Hristom, on je sve njih umirio u sebi. I kao jedan, u osnovi, kako govore oni koji su ga znali, blagi starac, pun ljubavi, što se ne može odmah zaključiti na prvu loptu kad slušaš njegove besede. Možda se stekne drugačiji utisak, kao u ostalom i za vladiku Atanasija, za ljudi koji ga nisu znali, mogli bi na osnovu njegovih izjava svašta zaključiti o njemu, na osnovu, ne znam ni ja, ukusa njihovog senzibiliteta. A u stvari, čovjek je mnogo više od onoga i kako priča, a i šta priča. On čak može da ne posjeduje ono što priča, ali on priča, izgovara svoju želju. On izgovara ono šta bi hteo da bude. On propoveda ono što bi hteo da postane. I to daje kredibilitet, i to daje opunomoćenje, ako hoćete, i blagoslov od Boga njegovom progovoru. Nisi to što govoriš, ali pošto bi hteo to da budeš, kaži. Nadahnjujemo se. Nadahnjujemo se, jedni drugi nadahnjujemo. Takvi smo svi mi u manjoj ili većoj meri, ali Ava je bio deo svog života nadahnitelj, na spomenuti način, ali potom i svedok. Svedok Hristov, ohristovljeni čovek, ologošena lira Duha Svetoga, on je volao taj termin logosnost, logošeno, prilogosno, i tako dalje, i tako dalje. Volao je tu reč logos, prebogatu grčku reč, na čijem bogatstvu ne malo puta insistirao je vladika Atanasije, često svojim predavanjima, besedama i tako dalje. Tako da je Ava produžen kroz vekove, bit će produžen kroz vekove, ne samo u liku svojih učenika, ne samo u liku, u slovima svojih dela, nego i kroz svoje mošti, čime bi završio moje smerno kazivanje o velikome Avi. Svako koga interesuje Ava Justin Popović, pre nego što, a nije ništa čuo o njemu ili čitao stvari opervažene predrasudama, pa bih hteo dublje i bliže da upozna Justina, neka ne krene linijom od informacije do ukusa, neka krene linijom od moštiju do susreta. Šta hoću da kažem? Neka manje čita o Avi Justinu, ili bolje rečeno, nego što počne da čita o Avi Justinu, nek ide u ćeliju manastir, da su njegove mošti.
nek se pokloni, nek se od srca pomoli Svetom Avi i posle toga neka počne da čita, da istražuje onako kako je na kraju krajeva Bog i nama ljudima 20. 21. veka dao da dolazimo do nekih stvari posredno, preko raznih medija, kao je, na primjer, sad, što opštimo preko medija, medijski, što je blagosloveno, iako je ograničeno. Ali, Ava se upoznaje kroz molitvu, jer je pre svega svetitelj Božji, a svetitelji su živi, i Ava je živ, i on je duhovnik koji se bavi sveštenstvom, monaštvom, narodom, jedan neumorni sluga Hristov koji dan danas, as we speaking, što bi rekli Amerikanci, dok pričamo, se moli Bogu za nas i suzama svojim pokušava, odnosno suzama svojim obasipa srpski narod molitvenim uzdasima kipti pred Hristom Bogom, zajedno s Nikolajem, Svetim Savom i svim svetima iz roda našega i drugim svetima, ljubljenim u Jovanom Zlatoustim, Dostojevskim i svim ostalima, da se Srbi slože o Bože, umnože, kako je govorio njegov takođe duhovni prijatelj Nikola Velimirović. Toliko.